Dia sapuniku maka diatur itu dia angreni ni mangkin nimbal maka dia kan ide sang anangun tapu dewa jati waduh sayu waktu kadiraso erang titiang mirengan membuat bawa si diuni idewu jati-jati anak istri luwe mau kamu banget nyuat Ian tua buku itu saja paulukane mekan digelah tua nyuk semayang kesannya terus nanging punya sanelo sake wenten sani saratan mekadi daging punil nih sani luwih nih puniku boyo emas atau berano sani marupo mas merupo arto brando kesugihan totona sing nyen sangat dados orang aku dia nanging manut sang sakewalu ane kebawasang punio mau tamu tua manut saking sang sani menampir kedia macan nepuniku Dewa sang meragu paweswi anake bukoi dewa iya ninar gamanya ngelah tuh nejani ada lantas bukoi yo imaca yena lega wihir ane ngeranayang lego lantas kena niyoi macan ian subuhi macan kebang kancing sinah lego saja kena niyo ilalipi sinah lego nah ada lantas ane ngeranayang kena legan yoi lelipi yeneng katak yenewe sinah legolah kena niyoi lelipi reneng lelipi nak mulo kata amamane yo kambing yo ngalen ulang
Sakewalu ane ngeranayang sing lego nglen-len lantas kena niyoi kambing. Yen paksa weken sawire yu mepawakan pura ni kambing sina yu sing legu yen paksa yu jani ngemahang pipis tunden lantas yu mau belanjut tiang lanang bagus. Nah, jani kini dan malu nyentuh dewu sangat jegek dewu. Nah, ada lantas buku paukudan tiang. Tadi anak teruno bagus. Dengan Allah Puindo ado lantas buku padewekan titian tadi anak teruno pedidian tiang ini di tengah alase kesusupan sang yang semarang napi malih mekadi kawen tenan itu sang yang semaru sampun Yusuf sejeroning angen titiangi kalut indriya nema murti bili kagelut antuk dasu indriyone sejeroning padewekan titiangi suangkan rahat jroning mana mewastu metu laris rasu sakit risi jroning kena titiangi itu ya baosan turah makin sakitnya tuh di sini gitu jero napi yang teku sampun mewastu sakit kena sakit hati ne totoma taniko makin tunas titiang regaro napi angen tambo sane patut puriko jero sang meratu istri